kublai pi baro ki bawan pet ya ke video ha kaneka channel utip lang channel kumbang ilayo i ba ke MP election ha kaneka snem kalong ke MP election ka ba chungshit ba hadu kata-kata kamtam ha ke jela Meghalaya bat hapo ke Shillong Seat constituency minta satang kandidat sengi ngin sayo no ban sengau ya ke risol jong ke MP election kumbang ilayo i bagi kandidat ki bakam syakmat kidai Dr. Ricky Eje Sengkon nak seng VPP uwe na kinong yalam seng mensua kata ubak Robert Jun Karjarin nak RDA bat ubak Vincent Pala ubadai nak seng Kongres ubak batru ya ka MP ha kini kisnem kibalalej nyo kawe na kilong kmi kata ka kong amperin lingdo kadai kabali kun nak tiket jong ka NPP perlok nila ban ong bakini kidai kibakam syakmat habang ipai napo Shillong constituency habang gipai pat sepok tura constituency nila ban ong ba kajing akun kadayap deng usaleng sangma ubayang na ka Congress party kat ba ka kong Agatha ke sangma kabayakun na ka tiket jong ke NPP bat ka baderu ka sitting MP perlok menta hasyaban poi ka Sautrik bangniyo ya ka result dongin gas na pedeng kini ki artli kisit kata ka Shillong Seat bat ketura Seat mano na pedang kini kiban poi syakathong perlok pilak ban komen hapo comment section na pedang kini kinong yakun ya kane ka MP election mano ban poi syakathong bat ban yo ya ka cingjob habang ipej hapo YouTube kidon kiba persyang ban gas nda ka baong ba ka NPP kanlong ka baningkong bat ka INC lane ka Kongres kandai ka paar bat ke VPP kanlong ke balai bat ke UDP kandai ke basau bat kila ongru baka seng VPP kadai ke bahe tang kateng am tang hapo rensan sosial media ndrei kanompoi sya kathong kat bana kaliang jonga utip lang channel ngoong baka VPP kandai ha ka beningkong bat ke seng NPP kandai ke baar bat ke Kongres kandai ke balai bat ke UDP kandai ka basau bat ngala rupan ong balada ka VPP kato ka cingbun jong kipriu bat ka cingtut jong kipriu haman ki meeting lada kandang wan ha ka kerdan ka balai ngan ong ba ka jaj penriu ka jongi kalakot bat ki sudai tang ki songsit klebit klem dadon ya kata ka jingmut ka jing perkat ka bas camp haoj ha ka cingakun kidon ki barem bat kidon ki bajob ndai kumto kimbangi layu i gila ban ong baka seng VPP kandai kanong yakun bat no re bat no re ban ong ban poi hadu ka kerdan ka balai lane ban poi ha ka kerdan ka bakhadu ka pau syai baki kun khasi jongi kidai ki bak komen to ho tang ban yu syat klem da perkat ya kilong din ki mandin lane ya kalawei ka ban sawan perlok menta hasya ban poi ka Sautrik ngin sngoba ban komen apo comment section mano ba idei ban poi syakathong bat ka cingjob pila adu ban komen ha ka wedei bat ketura constituency ha pedeng ka cingale jong ka Agatha ke sangma bat usaleng sangma mano na pedeng jengki ki ban poi syaka cingjob na kaliang jonga utip lang channel ngamla ban gas ya kane kasit namar kini kinong yakun kilong kibaya biang bor hadu kata-kata bat na kaliang utip lang channel ukit bok ke ribiang ya parok ki kandidat ki bayakun ha kani ka MP bat lada ki poi sya kathong sngoba ban ken maulem ya upaj ba bat ya kijing kijing dawa jong kacela buat klik rupan subscribe ya utip lang channel na benta ki wei pat ki video kublai shibon